taj crni podine tu. Ajde, odmah snijega. Ajde, odmah snijega. Da, vidi ga brino se ovdje. Da, gotovo ti. Peče, da. Pa vidim ja tu, možeš to ti izvesti. Tamo sam se znaš odbika. Da li prijeti opasnost da Sava se izlije, probije nasjepi, da bude kakvih posljedica? Šta je vaša procjena? Naša procjena za sad je dobro. Borimo se koliko možemo i što više bude pijeska i vreća, bolje će biti. A za sad je stanje dobro, nigdje za sad ne pojavljuje se ništa još uvijek i nadamo se do večer da ćemo jako dosta uspjeti. Sad odeš tamo pa se moraš vratiti. Dobro, ovdje. Ko radi sa geotestimom, znate kako? Odmah ćete plasiti. A imaju, dobro. Da, odmah će se tu po cesti. Tako i onda ga režu po pola, znaš, treba ga rezati i onda ga unesu komare. Je li postoji opasnost da Sava izlije? Ne, dok smo mi tu neće sigurno izliti. Neće? Mi smo tu da... Je li učvršćen nasip? A je, i dalje se još učvršćuje. Jel? Nema opasnosti. Dok smo mi tu... Rijeka je u opadanju, jel? Je. Recimo da preveze tamo, recimo da preveze tamo.